Dobrodošli u Apsurdistan. Kad kažeš Apsurdistan, odmah te asocira na neke države kao što su Tadžikistan, Uzbekistan, Kazahstan, kao da je i to država. A u stvari, to jest država, samo što nema granica. Ona obuhvata dio Hrvatske, dio Crne Gore i još neke države, uglavnom sa Balkana, veliki dio Srbije i naravno epicentar je u Bosni. Zašto to tako kažem? Pa evo, gdje ima to, recimo, da se doktoru da 100 eura da bi te malo bolje pripazio? Pa ti se ovdje ne možeš liječiti ako prethodno ne daš doktoru pare. Pa što misliš da u Norveškoj tako daš doktoru 100 eura? Dobro, ne kaže da nema toga nikako, jel? Svugdje ima malverzacije, mita i korupcije, ali nigdje ko u Bosni, nigdje ko u Bosni. Nic se ljepše pjesma pjeva, nic se bolje usne ljube, nic se igdje više pije. Nic se ljepše pjesma pjeva, nic se bolje usne ljube, nic se više vina pije. To je kod nas banaučeno. Još od rata one žene sa sela cekerima, punim kesama, bijele tehnike, kajmak, sir. Zatim povrće, jel, sve domaće. Očekajte jer bogati da nakupim doktorici malo kompira. I svaki put kad dođe pregled preko reda. Tako su ih navadili. Poslovi iz dijaspore kad su počeli naglo dolaziti, oni su ih navukli na pare i to ne možeš iskorijeniti. To traje još od 90-ih. Ali dobro, to je naš narod. Sam pao sam se ubio. Evo isto za ovaj smrad na području Ževinica koji dopire iz tamo neke pilićare. To se dešava već godinu, dvije, možda 3, možda 5, možda 100, ne znam broj. Uglavnom godinama može se reći, ali niko ništa ne poduzima po pitanju rješavanja tog problema. Jednostavno ljudi rade šta hoće i kako hoće, jer može im se. Kakve petice, kakve pičke materne. Ovih dana na svim mrežama kruži obavještenje iz firme Bosswood. Važno obavještenje za radnike. Obavještavaju se svi zaposleni firme Bosswood da ukoliko otvore bolovanje duže od 7 dana, automatski prestaju biti zaposleni u istoimenoj firmi. Obavještenje važi za sve, bez izuzetka. Zamislite koji moral moraš biti da otkucaš ovakav tekst ili da odobriš i da postaviš da to radnici vide. Zamislite u kakvoj državi živimo kad su nam sve to normalne stvari. I na kraju, zamislite da sad svi radnici te firme kolektivno uzmu bolovanje od 10 dana. A mislim da bi se taj autor teksta razbolio. Eto radnici, probajte. A ja vjerujem da bi autor tog teksta bio primoran uzeti bolovanje duže od 7 dana. Idem sad popiti kafu u intermecu, čuo sam da je ovdje kafa jako dobra. Evo, probao sam kafu, kafa je dobra žara, što bi se rekla. Mi se vidimo u narednom videu u kojem slijedi nagradna igra, a detaljno ćete biti obavješteni u narednom videu. Ćao!